Dobrodošli u još jednu emisiju Moje skitnje. Ovaj puta idemo u mjesto Vrgorac. Evo ovdje iza nas vidite mjesto. Tu nas čekaju naši domaćini iz turističke zajednice, iz kulturno-umjetničkog društva. Biće tu klapa, biće pjesme, biće starih običaja. Biće i puno toga. Idemo se spustiti dole da vidimo ko nas tamo čeka i što nas očekuje u lijepom gradiću Vrgorac. Evo, dragi gledatelji, stigli smo u centar mjesta, u ovaj prelijepi gradić Vrgorac, a s nama u društvu je domaćin današnji gospođa Kornelija Bajalo. Dakle, ona je direktorica turističkog ureda turističke zajednice grada Vrgorca i ona će nas danas voditi kroz ovo mjesto. I gospođo, recite nam, evo Kornelija, što ste vi danas to nama pripremili? Što ćemo sve vidjeti u Vrgorcu? Kao prvo, dobrodošli u Vrgorac, Tinov grad. Ovo je jedno mjesto koje se turistički otvara, koje valorizira sav svoj potencijal, a u ovom vremenu, mjesecu prosincu, kad je vrijeme darivanja, mi imamo događanja jednog sajma koji traje sve do Nove godine i koji nudi sve specijalitete, rukotvorine i sve ono što čovjek ovdje radi i proizvodi. Mi ćemo se susresti sa udrugama, podružnicom umirovljenika grada Vrgorca, srešćemo se sa udrugom Osmijeh, koja se jako puno brine o djeci sa posebnim potrebama. Srešćemo i umjetnike amatere kroz likovnu radionicu grada Vrgorca i na kraju krajeva upoznaćemo dva kulturna društva, kulturno-umjetnička društva, to je KUD Vrgorska krajina i KUD Dusina. Za početak prvo ćemo susresti KUD Dusinu. Odlično, pa to je lijepo da malo vidimo običaje i kulturu ovoga mjesta, malo plesove, tako je i pjesmu, što je najvažnije, je li tako? Pisma, običaji, kultura, gastronomija i razglednica grada Vrgorca u jednom danu moći ćemo obići sve. Odlično. Evo, a recite nam, Kornelija, gdje se sad nalazimo? Ovo je jedan trgić, je li tako? Ovdje vidimo jedna lijepa zgrada i u njoj je smješteno puno toga. Ovo je trg branitelja. Na ovom trgu je zgrada koja je namijenjena mnogobrojnim udrugama, tu se nalazi i turistička zajednica i ovo je jedan novi dio grada Vrgorca koji govori o jednom vrlo aktivnom današnjem životu. A malo iza nas, ispod tvrđave gradine, nalazi se stara jezgra grada koju ćemo kroz šetnju također upoznati. Da, tu je tvrđava, evo vidimo i odavde vidimo kako lijepo izgleda, jedna spomenik kulture, jedna fenomenalna i to je nešto baš prelijepo za vidjeti, možda malo teže doći do gore, je li tako? A to je jedna divna šetnja do tvrđave gradine koja datira najvjerojatnije iz prapovijesti prema starosjediteljima i lirima, što nije istraženo. Međutim, to je tvrđava iz venecijanskog doba i 12. stoljeće. To je u njenom podnožnju, nikao je stari Vrgorac. Ono što je vrlo karakteristično za Vrgorac, da u tom podnožju u vrijeme kad je cijelo ovo područje bilo vrlo u konstantnim ratovima između Venecije i Turaka, nicale su kuće kule i one su znamenitost našeg grada Vrgorca zato što se u njima i ratovalo i živjelo. Tako da mi danas imamo 3 jako dobro sređene kule, a ima ih još koje trebamo uređivati. Tako da imamo kulu Avalu, Fratarsku kulu, Tinovu kulu, Pakerovu kulu i sve one danas krase naš grad. Da, ja kad sam išao, evo moramo priznati, u školu, dakle osnovne škole, čuo sam za Vrgorac preko Tina Ujevića, naravno, to je jedan, recimo, najpoznatija možda osoba iz Vrgorca. Tako je, jel tako, Tin Ujević, njegova rodna kuća ovdje, jel tako, jedan od najvećih hrvatskih pjesnika. Da, bard hrvatske književnosti i pjesništva, rođen je u Vrgorcu i svoje rano djetinjstvo proveo je u Vrgorcu, otac mu je bio učitelj, ali ono što je značajno,
za Tina, koji je svjetska baština po njegovoj veličini, je to što grad Vrgorac njeguje njegovo ime, njegov rad, njegov trud i po tome on danas živi u Vrgorcu i s nama živi. Grad Vrgorac njeguje kulturno-književnu manifestaciju s Tinom u Vrgorcu. Osnovna škola Vrgorac njeguje Tina kroz književno-literarni natječaj Tin i ja, a Društvo hrvatskih književnika dodjeljuje prestižnu nagradu Tin Ujević, koja se od 1993. godine dodjeljuje u samom gradu Vrgorcu. Tako da u periodu od tjedan dana sa svakodnevnim kulturnim manifestacijama iz godine u godinu mi živimo s Tinom i Tin s Vrgorcem. Onda, Kornelija, ovako ćemo reći našem gledateljstvu. Dragi gledatelji, dobrodošli u grad Vrgorac, mjesto rođenja Tina Ujevića, našeg pjesnika. Dobrodošli u grad Vrgorac, Tinov grad. Evo, gospođo Kornelija, sad smo ovdje na ovome štandu i imamo lijepe ukrase ovdje, fenomenalne, ali vidim da i vi nešto držite u ruci. Što je to? Jutros kad sam prolazila kroz predivan park grada Vrgorca, privukla me ova ljubičasta boja, ova prekrasna ružičasta boja ciklame. Ciklama, u ovo doba. Ciklama, zato što je bilo jako lijepo vrijeme, sve do danas. Da. Evo, 12. mjesec pa ciklama, pa mi je malo čudno, jel? Točno. A ciklamu smo izabrali kao simbol bikle. Aha, a bikla je tradicionalno piće vrgorskog kraja, koja se još od davnih grčkih vremena, mi smo bili kolonija sa otocima i ovim dijelom, zadržala tradicija pijenje bikle, a bikla je mješavina nedozrelog, mladog, crnog vina sa mlijekom, a u onim vremenima sa kozijim mlijekom. Ovo baš zanimljivo, da. I to je... Crvena boja mlijeka, vina i bijela boja mlijeka stvara prekrasnu ružičastu boju, a u vrijeme kad kreće trgačina, kad se prvi mošt pojavljuje i kad prve ciklame procvjetaju, kreću i dani bikle. Rujan i listopad je mjesec dana bikle, a ova prekrasna ciklama je simbol tog našeg perioda. Odlično, evo ga, baš mi je drago što ste je pronašli. Super. Da. A evo, Kornelija, recite nam, evo, sad malo o ovome štandu gdje smo sad došli, evo da predstavimo i gospođe. Ovaj štand je štand umirovljenika, podružnica grada Vrgorca, koji ima dinamičnu, prekrasnu ekipu koja ne prestaje sa svojim radom i aktivnostima tijekom cijele godine. Bravo. Ovdje su s nama najaktivniji njeni članovi koji će se sami predstaviti, a već od početka prosinca, od tamo krajem studenog, oni su počeli izlagati prigodne suvenire za Božić. Super. Tako da tu možemo naći rukotvorine umirovljenika podružnice Vrgorca. Baš lijepo. Evo, ovdje su gospođa Anđelka, Ema, Tajn, svi najaktivniji članovi koji će se sami predstaviti. Evo, sad mi ćemo vas malo pitati. Evo, recite nam, evo, ja ću se malo prebacit ću se malo ovamo na ovu stranu. Neka stanite vi tu samo kod mene. Evo, baš vam je lijepo ovo, pa kako vi ovo radite? Evo, recite mi, kako Čujte, ste vi imamo to žena napravili? koje imaju svak svoj način, nismo svi isti, netko radi u drvetu, neko s koncem, neko radi sa vunom, bavimo se svim i svačim. Prekrasno, ovo je prekrasno, ovo je nešto što se ne viđa često. Evo, upravo danas je nama 14 godina udruge umirovljenika, podružnica Vrgorac, zajedno sa sindikatom umirovljenika iz Splita. Po izletima, po putovanjima, druženjima, ovdje smo, ono što se kaže, veseli i imamo nekakav način komunikacije ko je jadan, ko nije jadan, a snađemo se i onda smo svi veseli. Ma, to je odlično, ali uz ovo što jednu radite lijepu stvarno kavicu, lijepo. a ovo smo sad sve radili od prirodnih materijala. Od prirodnih materijala. Ništa vam ovdje osim svijeća, sve drugo je prirodno. Evo vidimo drvo, da prevladava drvo, jel' tako? Je. Drvo? Slama, konac. A evo ovaj lijepi šešir, što je ovo? To je šešir. Šešir je mali, ukrasni, jel'? Ukrasni šešir. Pojedine smo radili sa lavandom, pravili smo vrećice sa lavandom za ukrase. To je isto pečena naranča, školj. Pečena naranča? Pečena naranča. Pazite, dragi gledatelji, pečena naranča. Da.
I sa drvom, je li Sa tako? drvetom, je. I školjkice, je li tako? Tako je, sve je to tu Ukrasi. Ma, nešto jednostavno prekrasno. krasno i lijepo. Ja sam mislio da su ovo izgleda kola od kara, jel? Ali Jel tako? nisu, nisu. fenomenalno. Čestitke imamo. Da, evo vidimo ovo tamo, što su ono, koralji nešto. Koralji, da, Jel tako? eto tako. Baš prekrasno, Mi prekrasno. se Dakle, ovo bavimo su kao svim- božićni ukras, jel Da, tako ovo smo sada? sad radili prigodom ovog 12. mjeseca, Božića i Nove godine. A što je ovo? Imamo jaslice. Ovo su nam tikvice jesenske ukrasne koje Odlično. smo pravili sadnicu, zalijevali, odgajali i evo nam to je tu. Imamo našu radionicu pa bi nam bilo drago da je dođete snimiti. Možemo, dobro, malo ćemo pogledati Malo samo je od ovdje. pogledajte kako smo mi aktivni. Evo upravo se nalazimo u radionici naših umirovljenika. Tu se sastajemo često. Da, ovo To je je znači naš vaša jedan veliki prostor da. gdje imamo sve. Ono što se kaže, za naše potrebe imamo sve. Dakle, Bavimo se vezanjem, heklanjem, ovo su ručni radovi, rukotvorine, da, vaše naše ručni radovi, rukotvorine. jel' tako? Popijemo kavicu, zapjevamo, možda čak i Novu godinu doći. Interesantno predstavlja ovo milje. Milje, aha, to su te milje, da. Ovo je milje iz proizvodnje pamuka 45. godine u našemu polju. I jedna naša pokojna učiteljica Marija Jerkušić, odnosno Vukmir, ona je poklonila ovo nama, a ona je to od pahuljice. Pahuljice pamuka sama prela i ovo je oprela od tog pamuka. Tako da je to 45. godine pamuk koji se proizveo ovdje u... Prekrasno. Bravo i bravo. Pamuk. Od 12 godina sa mojom najstarijom sestrom, gore ispod gdje je ova žena rođena, cirka 400-500 metara niže u polje. Odlično. Uz rijeku Maticu i tako smo bili, nosio sam neku, bilo jako vruće, neku kapicu, bio sam ovako dečkić. Mali, sa sestrom, eto, više sa njome tako bio da nije sama, nego sada dao pomoći, jer, eto. Davno je to bilo, jel? Sad se spominjala. Trebali bi predstaviti... Aha, a što je to? Trebali bi predstaviti naše gore sa komune koji imaju... Na vrh Oraha koji imaju svoju komunu. I to ti dečki i cure rade. Ovo pa su donijeli nama da im to... Da, za poklon, tako, odlično, bravo. I vidimo lijepi bor ste napravili ovdje u Kitili, je tako? Sa ručnim radovima. Ručnim radovima, jaslice još nisu gotove skroz, ali evo... Ali bit će sve ali to. dobro, bližimo se Božiću, tako da je sve to... Imamo još malo vremena, imamo vremena još. Eto, hvala vam puno, hvala puno. Da san vila i da ima na krila. Na sve bi selo gore nadvila. Na sve bi selo gore nadvila. Zapiva
plaću naše pisme stare, o ljubavi naše običaje. Lipo ti je u kolu igrati, Kad se dragi do mene uhvati, oko moje pogledalo priko, tamo amo pa na tebe diko. zvuku vedro kolo šareno, Dođi dragi di ti je rečeno. svu noć krupa u moj prozor lupa, Nije krupa već mog dragog ruka. 3 dana s tuđim lolom stala, Nisam mu se poljubiti dala. nit sa svojim ni 7 minuta, 300 me je poljubija puta. Može. Rodijače, di ćemo na silo rodeo? Rodijače, di ćemo na silo? U Dusinu, di je dobro vino? U Dusinu. Evo vidjeli ste kako lijepo pleše ovo kulturno-umjetničko društvo pod nazivom Dusina. Tu je s nama dopredsjednica, jel tako, društva Mirjana? Mira Mihaljević. Mira Mihaljević. Evo ona će nam malo reći koliko već djeluje ovo društvo, koliko već postojite dugo. Društvo je osnovano prije 4 godine, točno 4.11.2007. godine. Njeguje stare običaje našeg kraja, nosi ime po selu Dusina koje je poznato po vrijednim žiteljima, poljoprivrednom kraju gdje je glavna kultura vinova loza i voće, povrće nešto malo i tako, pored sveg vremena i posla nađemo vremena malo i za druženje i to je to. To su plesovi koji su u nas plesali prije.
zaplesali. Da. Što smo vidjeli to? Prva pisma je bila da sam vila i da imam krila. Ta pisma se pivala u polju dok se kopalo kukuruz. To je to bilo, znači, kukuruze. Da. I ona se zove gonjalica. Jer se ponavlja, svaki stih se ponavlja. Jedan za drugom, da. Dobro. Druga pisma je naše kolo koje se tu isto tako igralo. Iza toga ide trusa, taraban uz našu gangu gdje se opet spominje naše selo, gdje je najbolje vino, to je oznaka našeg kraja, naš brend. Mi se nadamo buduće. Lijepo ova kola ste izveli, ovo je baš lijepo ovaj ples. Hvala. Tako. Pa mi smo se trudili, ali malo nam podloga fali drvena. A evo, recite mi ovo malo nošnjama sada, te nošnje, znači, su to originalne nošnje? Da, originalne nošnje kraj 18. stoljeća. Nošnja se sastoji od gornje haljine koja je od čoje, donje haljine koja je od bilac se zove taj materijal. Dobro. Opanci, čarape. Imamo privjeske talir Marije Terezije. To su taliri Marije Terezije? Da. Baš lijepo. To svi imate, je li tako? Svi imamo. Isto su sve žene imaju, da? U nekim zemljama Azije još su zakonsko sredstvo plaćanja. Taliri, da? Zanimljivo. Talir Marije Terezije. Pa ne znamo, mi ćemo to na procjenu, nam je to neprocjenjivo. Aha, dobro, a muške nošnje? Muške nošnje, isto tako hlače koje su sašivene od čoje, opanci, čarape. Mi smo mlado društvo koje smo tek u osnutku, tako nam fali još jedan dio nošnje, to su jakne koje su bogato vezene i one se rade, ali još ih nemamo. Polako, naravno, polako, mlado se društvo. Dobro, to je to, ali vidim zanimljivost je, imate i ovdje i ovoga diplara, je li tako? Je. On isto tu malo nam je dao karakteristične neke note, je li tako? Evo, pitat ćemo ga samo za ime. Jure Miloš. Evo, Jure, recite mi, ti si dobro naoružan, vidimo ovdje ima i kubura, je li tako? Jer se puca iz tih ili je to samo tako za ukras? Pa sad je za ukras, ali nekad je se i pucalo iz njih. Nekad vjerujem da je, a? To je hajdučka nošnja, ali to su za vrijeme Turaka ovako nosili, dakle nošnje. Dakle, to su hajduci nosili, hajduci, da. Borbe protiv Turaka. Da, zlatno vezana srma ili su toke bile, protiv koje su bile neprobojne, u slučaju metka ili tako. To tada je bio, iz kubure se pucao bard. Pa je to nešto malo mekše, od metka i nije moglo na veću daljinu bacati metka. Evo vidimo, ima ovdje i pojasa. Da, to je pojas, dakle ovo se zove svilaj, ovo je pas, ovo se zove kožni svilaj za koji se kače kubure i nož, košulja, srmalinka takozvana, dakle hlače ili rajtoze, opanci, terluci sitno vezani i dakle čarapi. Odlično, evo. A Jure, evo, kad si ti naučio ovo svirati? Kako si uopće došao do toga da sviraš? Pa od malena pjevam gangu i to. Onda me je vuklo sve više ta starina. Me je zanimala, tako da sam prvo uzeo diple, onda sam uzeo gusle, lijericu, dvojnicu, tako usnuharamo, tako da svira neki 5 instrumenata. Je li teško to svirati? Pa ovo je jedan od težih instrumenata za sviranje. Da, to se treba napuhati, je li tako? Napuha, da, ali notno se ne može zapisati nikako, čisto se uči po sluhu. Znači to je po sluhu, da. Po sluhu se i štela instrumenat i svira, dakle, nema nikakva štimera ili notno zabilježenog neke pjesme koje se mogla svirati na diple, jer nijedno naše, dakle, pjevanje, nijedan naš instrument ne može se notno zabilježiti, dakle, sve se uči čisto po sluhu. Evo, malo prije sam primijetio kad se ispuhuje ovo, pa na kraju se nekako, daje onaj neki završetak pjesme. Završetak, da, to je to, uz to pjesme. Ovisi, ako se svira kolo, onda se svira drugačije, imaju obične, recimo, kajde koje se sviraju malo življe, to je, recimo, za solo sviranje. Da, vidio sam to sada neki primjenjuju u Super Talentu. Pa to sam ja. A to ste vi bili, jel Jure? To je, dragi gledatelji, Jure koji je na Super Talentu bio i ja nisam mogao prepoznati da vidiš, na televiziji si drugačiji. Ali dobro, odlično je bilo, evo, onda žao mi što nismo dalje prošli. Pa dobro, uspjeh je polufinale s ovakvim instrumentima. Tako je, da, tu se ne može baš sad nešto puno očekivati, naravno. S bilo kakvi radom doći do polufinale Super Talenta je veliko uspjeha s ovim pogotovo. Odlično, evo, super. Ali nošnja je bila stvarno to su originalne nošnje, ali to je razlika između ti i imitacijski nošnje. Uglavnom da je Merlić bio zadovoljan. Pa on je bio, drugo jednako. Odlično, hvala vam lijepa, evo, bili ste mi super. I dođite ponovo. Pa opet ćemo mi doći za plesati. Mi se nadamo. Ja sam uvijek u plesu i pjesmi.
Odlično, hvala vam puno, hvala. Evo sad se nalazimo na štandu koje su radili ove predmete djeca sa posebnim potrebama, jel tako? Ovo su naše domaćini naši, Elena i Grozdana, jel tako? I Vicko i Marin, jel tako? Super, evo. Pa evo ova udruga djeluje koliko već radite ovdje? 2003. jel tako? Osnovana i tako imamo... Ovdje su vaše prostorije, jel tako? Da, imamo tu prostoriju, imamo djece 20 djece imate? Da. Dobro. Imamo tu i logoped, defektolog nam dolazi, pretežno su djeca s Downovim sindromom, ali ima i druge dijagnoze. Dobro, i oni Tako ovo da rade, je li tako? Da. Elena, ovo su oni napravili sve ove lijepe Pa poklone? uz pomoć, našu pomoć, tako da se uključe u rad svih događanja u Vrgorcu, recimo za Božić, za Uskrs, uvijek izađemo ovako sa štandom i čisto da sudjelujemo. Kako su oni zadovoljni, kako se oni osjećaju kad rade ovako ove stvari? Pa mislim da im je dobro, smijemo se, zezamo se koliko svak može napravi i to je sve skupa ispadne na kraju dobro druženje. To je poanta svega na kraju. Super, evo sad će nam Vicko reći što je on napravio. Vicko, što si ti napravio? Ja sam pripravio baš ove, ovo ja uradio ovo sam si napravio ovo, ja sam uradio. Tu mi je pomoć, moja sestra mi je pomogla. Sestra malo, je li? Malo je to, ovo sam ja radio. Bravo, super. I voliš to raditi, jel voliš? Volim to baš raditi. To ti je lijepo, jel? Je, to mi je baš lijepo, ja sam i tu. A ja sam čuo da ti voliš i pjevati, jel? Volim ja pjevati i to, volim ja doma pa radim. Bravo. A znam neke pesme na pamet. Znaš pjesmu neku? Znam. A da čujem koju pjesmu znaš, da ovako. Jel možeš jedno? Hoćemo ja i ti? Ajde da čujem. Ajde, da pomoći ćemo svi. Ajmo svi pomoći. Ajde, koju je pjesmu? Ma znam ja sve na pamet. Dobro, hoćemo jednu. Ajde, Vicko. Ajde, da čujem jednu pjesmu. Ja mislim koju bi. Ajde, reci koju voliš. Koja ti je draga pjesma? Od kojeg pjevača? Volim Mladena i... Mladena. Ajde da, onda, Dalmatinasan. Jel znaš Dalmatinasan? Ja znam, ima, Tomislana, tu znam. Dobro. A onda ćemo drugi put, jel? Može onda drugi put. Dobro, ajde kad nećemo, evo. Eto, znači ovo je štand koji su ovi djeca lijepo tako napravila, baš super i za Božić, jel tako? Je, za Božić. Za Božić, da. Odlično. I sve je ovo naše. Hoćeš dobiti poklone za Božić? Ma naravno, ja sam kao pravi kutran. Jeli? Učenik, dobar nogometaš. Bravo. I nogometaš je dobar, jel? Odlično, to smo zaboravili reći. Odlično. A Marin? A Marin, eto, kako je on. Ako ja dođem, mene grli. Grlite, ali? Super, eto, dobro. Eto, idemo onda dalje, može? Vicko, ti me vodi dalje onda. Hvala vam lijepa. Hvala. Ajmo dalje. Ajmo med. Ajmo da vidimo do meda. Dobar dan. Evo ovdje, dođi Vicko ovamo, dođi, ti me vodiš. Naš Vice je moj pomoćnik ovdje. Evo, Vice, vodiš ti med? Voliš? Ja volim med i to, volim. Tako. Dobro. Evo i Marin voli med i gospođa Snježana Vuleta. Snježana. Evo, gospođa Snježana, ovdje vidimo meda, medovača, jel tako? Razno raznih. Što vi sve pravite ovdje? Čega su ovo sve? Razno raznih meda, imamo med kadulje iz ovog područja, imamo jedan pčelinjak na Baniji, tu su medovi od bagrema i kestena. A ovo su razni pripravci drugi od meda. Puno ima ovdje medara, jel? Imamo pčelarsku udrugu odnedavno, tako je, vrisak i ne znam točno koliko broje medara, ali imamo dosta. Dobro, ovo je sve zdravo, naravno to Vice može isto piti i Marin, jel tako Marine? To je sve propolis lijepi. Volimo, moja se to i to. Dobro Vice. Može, to ćemo sve, provat ćemo, jel? Dobro, imate ovdje, vidimo i ovih ručnih radova. Nešto što radi moja mama već dugo godina i onda evo ovako. Što znači med, da se utoplimo, jel tako? Sve čuva, za zimu, jel tako? Za zdravlje, odlično. Evo ga, to ćemo i Marinu jednu kapu, jel tako Marine? Naravno, da mu ne bude zima. Da mu ne bude zima, eto. Evo, dakle, dragi gledatelji, med za zimu, sada za ova zimsko doba.
meda i propolis, medovača i nema gripe. I nema kakve gripe. Nema cijepljenja, nema gripe, nema H1N1, kako se zove? Ništa. Nema ništa. Ok, ajmo dalje. Hvala vam lijepa, gospođo. Hvala. Evo, nalazimo se sada u likovnoj radionici. Elena, evo, vi ste voditeljica ove likovne radionice, jedna mala prostorica, ali ovako lijepo, ima tu i maskih i slikovnih radova. I evo, koliko već dugo ste? Pa evo, mi smo se skupili prije 3 godine, znači u ovoj prostorijama je prostorije gdje se održava, znači odbor maškara i oni su nam ustupili prostor, tako da nas 15 žena, gospođa, tu se skupljamo jedan put tjedno, ugodno se družimo i usput nastaju ovako lijepe slike i radove koje ćete, mislim, imati priliku pogledati. Da, pa baš gledamo, evo lijepi slika, evo iza mene jedna fantastična slika. Da. Evo, gospođa Ines Čutluk je ovdje sa nama, ona isto ovdje slika, je li tako? I recite mi, evo, koliko vam to znači ovo slikanje, koliko vam ovo jel imate vremena? Imam, naravno da imam vremena i zapravo mi puno znači i to je nekakav moj, zapravo na taj način, taj svoj unutarnji svijet, znači to kroz te bojice, kroz te igre realizira na platno, zapravo je to nešto što meni predstavlja jedno veliko zadovoljstvo, nije nužno da mora biti nekakav vrhunski umjetnički rad, ali za mene osobno ima nekako, recimo, lijepo značenje. Znači, to je nešto onako iz dubine za sebe. Čak nikad ne znam ni kako će to izgledati u konačnici, ali mene čini sretno. Koliko se već bavite slikanjem? Pa ne znam, možda nekih 2-3 godine, eto, prilike toliko, da. Ja sam vam čisto to je znači onako amaterski, bez nekog velikog znanja i motivirana nekim svojim unutarnjom, ne znam, intuitivnom nekakvom viđenjem i tako to. To bi bilo to. Elena, se ove slike prodaju, idu na neke aukcije, neke ili nešto? Evo ovako, mi smo do sada prilično smo aktivni, znači svake godine imamo, to je početak Vrgorskog ljeta, mi otvaramo Vrgorsko ljeto, svjetlost u parku. Znači svake godine imamo različiti program, različite slike koje se izlažu u parku, koje... Znači sad planiramo u prvom mjesecu i izložbu u Tinovoj kuli, tako da smo prilično aktivne. Imali smo aukciju slika dobrotvornu aukciju slika za otvaranje staračkog doma. Tako da smo prilično dobre ruke, kako se kaže, a usput se i prodaje nešto. Da, nešto se prodaje, eto da imate neku, eto... Da. Dobro, od grad nas tu podržava, tako da imamo podršku. Odlično, eto, želimo vam puno uspjeha. Hvala. Hvala vam na ovom razgovoru i evo, želimo da što više slika. Hvala. Što više slika, što više igre sa bojama. Tako je. Jel' tako, Vicko? Jel' ti slikaš? Da. Je? Ja i to volim i to radim i to. Radiš, ja? To je moj hobi. Hobi, jeli? Hobi, to ja radim bojanjem. Meni ovo lipa ide. Super. Tako da školite, bi radio u školi svojoj osnovnoj školi u Vrgorcu sam. A hoćemo mi napraviti koju sliku, a? Ćemo la slikati nešto? Naravno. Naravno da hoćemo. Evo, to je moj pomoćnik danas, Vicko. Bravo, Vicko. Je. Evo, Kornelija, sad se mičemo s ovoga trga i gdje idemo sada? Idemo kroz staru jezgru grada Vrgorca, našu najljepšu i najdražu ulicu. Idemo prema crkvi Blažene Djevice Marije i u pratnji kuda Vrgorske krajine. Aha, i tamo ćemo malo zaplesati. I zaplesat ćemo ispred crkve, jer crkva njeguje i okružje, osim vjerskih kvaliteta, tako da u ozračju jednog lijepog dijela našeg grada Vrgorca još jedna razglednica. Odlično, onda idemo tamo. Hvala lijepa.
Sad smo došli na jedno lijepo mjesto. S nama je u društvu predsjednica Kulturno-umjetničkog društva Vrgorska krajina, je li tako? Da. Gospođa Žana Jerkušić. I evo recite nam najprije, gdje smo mi ovo došli? Gdje smo sada? Mi smo sada ispred naše crkve mjesne, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije. Odlično. I recite mi, evo, što ćemo sad vidjeti ovdje ispred? Evo ovako, moram vam prije svega naglasiti da je Vrgorac nekada bio Varoš, jer sad je grad, i da Varoši u pravilu nisu imali neku tradiciju folklora i plesa. Znači, bili su većinom to neki pučki napjevi. Međutim, mi smo u našem KUD-u pokušali prikupiti sve što smo znali, sve običaje naših sela. Naša je općina jako velika. Imamo dosta zapisa i o kolima, i o gangi, ojkavici, šijavici. I tako, i mi smo sad to sve spojili u jednu koreografiju koju zovemo Silo Vrgorskog kraja. Znači u tom silu imamo i pismu ovu našu iz našeg mista, znači vrgorsku pismu. Imamo gangu, imamo ojkavicu, imamo šijavicu, pokazujemo običaje rizanja pršuta. Inače smo u sklopu ove koreografije nadogradili, bili nedavno i koreografiju vezanu za biklu. Bikla, to je naše autoktono piće koje se spravlja od mladog vina i mladog kozjeg mlijeka. Starog mlijeka i mladog vina. Od stare koze mlijeko i mlado vino. I mi smo van ove godine imali tu manifestaciju po 12. put, ali smo ove godine od nje napravili i međunarodnu smotru folklora. To je bilo 14 društava, to je bilo stvarno nešto odlično. Dobro, recite nam vi koliko djelujete već? Kad je osnovano? Mi djelujemo tek 2 godine. Tek 2 godine djelujemo. Novi smo, ali smo onako dosta interesantni sad. Neću govoriti o kvaliteti, samo kvaliteta se stječe ipak vremenom, ali mi imamo i veliki entuzijazam. Imamo i dječju folklornu sekciju Vrgoračke Jagodice koja broji 60 djece. A koliko vas ima sve skupno? A nas ima 37 odraslih i plus imamo i mješovitu klapu i žensku vokalnu skupinu i mandolinski orkestar. Ima nas preko 100, to je jedna brojka za Vrgorac, ovako malo isto dosta velika. I lijepe nošnje vidimo? Pa nošnje na još nisu završene, znate. To je nošnja u biti iz 840. godine koju bi se još, ovo je ljetna verzija, znači mi bi na to još mogli nešto nadograditi, radimo upravo nove pregače, opanke, ali eto tako, skromna je za sada, ali za jedno 10 godina će biti kompletna, vjerojatno. Dobro, Žana, ajmo onda pogledati, da vidimo to, baš nas zanima. Može, hvala vam.
Pomoć Bog, junače. Kako samo ga. Ovako se pršut triže. Ovako, ovako. Onako se vino pije. Ovako, ovako. Ovako se šija. Šija, šija. Moje, šija, šija. Čuvaj se, nije na moje. Ovako se jači u noći. Šija, šija. Čača mili Franića mi nema. Čača
Hvala junače. Uzdravlje junače. Živjeli u zdravlju. Gango moja, gangala te lola, gango moja. Gangala te lola. Sada veče, haka i dole. Zdravi bili, uzdravlje i živjeli 100 godina. Misto moj zavičaj, Vrgorče ti si zemaljski raj. Najlipše je misto moje, di se lipe cure goje. Moje rodno misto moj zavičaj, Vrgorče ti si zemaljski raj. Na dobro vam došao Božić i sveto porođenje Isusovo. Radujte se narodi, kad čujete glas, da se Isus porodi u blaženi čas. Svaki narod čuj, čuj, i Betlehemu pristupljuj, pristupljuj. Svaki narod čuj, čuj, i Betlehemu pristupljuj, Eto, pošto je vani počela kiša, mi smo se malo sklonili u ovu lijepu konobicu u ovom lijepom etno selu u Vrgorcu. Naravno, ova konobica je baš diše onom starinom, sve su stari predmeti ovdje, naravno i Damjana na stolu, boca vina, kućite bolje i naravno u dobro smo društvu i kad smo u ovakvoj lijepoj konobici, što nam preostaje nego zapivati. Evo, gospodin Mirko će nam reći što ćemo sad mi čuti. Ma mi ćemo sada čuti našu originalnu gangu i to će naš ovaj trio koji je iz kuda Vrgorske krajine, koji su specijalisti za to i odlični su. To je naš Lenko, Ante i Zdenko. Ganga, jer se uvijek u našem kraju se i gangalo, uz komin, uz ognjište, slavilo se i veselilo. Nek se veseli i dalje. Nek se veseli i dalje. Ništa bez pisme. Ništa bez pisme. Što je čovjek bez pisme? Ništa. Bez pisme ništa. Eto, odlično. Ajde pa da čujemo onda, zagangajmo, kako kažu. Moja majko stara, ko će tebe, moja majko stara? Ganga moja, gangala te lola, ganga moja, gangala te lola, Evo sad nam recite samo još, došlo je ovdje društvo, ekipa, ko se ovdje pridružio još? Evo, pridružili se također članovi iz kuda Vrgorske krajine, to je naš Arambaša, Žuža, mi ga zovemo Jure i Mate. Aha, i Jure naš. Jure i Mate. Aha, Arambaša, Arambaša Žuža. Naš Arambaša Žuža. Što je Arambaša? Što je Arambaša? Vođa glavni. Ajmo onda. Kad je vino na stolu i ganga, što je bolje, jel tako? Ajde da probam ja s vama. Ajmo. Ajde, Jure, baci. Čača mili Franića mi nema. Čača Hvaljeni si Marija,
Na dobro vam došla badnja večer i sutrašnje porođenje Isusovo. I s vama Bog da zajedno. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga, amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Sad se nalazimo u još jednoj lijepoj prostorijici gdje se nadimimo se, je li? Tako bi rekli Kornelija. Gdje smo Ko se se nadimili? dima ne nadimi, taj se vatre ne ogrije. Tako je, dobro. Evo, gdje se sad nalazimo, Kornelija? Mi se nalazimo u etno selo Kokorići, u mjestu Kokorići, koji je sastavni dio Vrgorca. 5-6 km. Tako, i tu je 5-6 km u jednom vrlo značajnom turističkom prostoru koji funkcionira već odavno, a u sklopu je hotela Prvana. U Kokorićima borave mnogobrojni gosti tijekom ljeta i sezone i ono što je značajno da je to zaštićeno selo, kompletno sređeno kod Ministarstva kulture i razvija se pod budnim nadzorom i vrlo planski. Osim toga, Zvonimir Pervan, vlasnik ovog prostora, uložio je mnogo truda, mnogo ljubavi i ono što je značajno, radi velike pomake za cijelo mjesto i za cijeli ovaj kraj. Etno selo Kokorići broji nekoliko kuća koje se polako sređuju i obnavljaju. Značajka mu je i ogroman broj etnozbirke, materijala za etnozbirku koji su smješteni u cijelom selu. Svaka kuća ima jednu svoju priču. Mi se sad nalazimo u tipičnoj dalmatinskoj kući sa ognjištem, gdje se boravi i pije. To je kao jedan dnevni salon, ali ujedno i jedna galerija za izlaganje cijelog ovog prostora. Da, ovo su sve tu je zbirka alata koje je čovjek ovog prostora upotrebljavao i tu je kuća, soba, ognjište, sve onako kako je to u stara vremena bilo. Da, baš gledamo, baš je lijepo, baš stvarno ima ovih prekrasne, evo malo me dim grize za oko, ali dobro, to je dobro. Ali mi ćemo to Evo, najprije da nazdravimo. Zaboravite na dim. Na dim, da ne zaboravimo na dim. Evo da nazdravimo. Tako je. Ono što je izuzetno vrijedno i bitno u ovom etno selu je da je tu napravljen i heliodrom koji u slučaju potrebe u ovom kršu i kamenjaru kod izletišta i penjanja po okolnim visinama i planinama je da imamo i osiguranje za naše goste, ali tradicija zidanja kamena, gradnje i izgradnje cijelog ovog prostora je ono što čini našu priču. Po tradiciji do današnjih dana. Tako da je prošlost i sadašnjost pretvorena u jednu krasnu i kreativnu priču. Aha, evo, tu smo sada dakle u društvu sa gospodinom Mićom, je li tako? Tako je. Mićo je ovdje koji će nam kazati koliko je vremena, truda i ljubavi kroz rad i kamen uložio u ovaj prostor. Evo Mićo, najprije da vas pitamo koliko dugo već, kako ste vi naučili, koliko dugo se bavite s tim ziđanjem tih suhozida, na primjer, i ovo kamenom i to? Pa bavim se, s obzirom da sam dosta mlad čovjek, 40 godina, bavim se već nekih 10-15 godina sa kamenom, a kamen sam naučio raditi zato što kamen možeš naučiti raditi samo ako hoćeš. I onda sam malo gledao starine i po tome sam sve prepisao. Znači vi ste samouka, reći tako? Točno samouka. U školi sam bio loš, završio sam poljoprivrednu, a sve od poljoprivrede znam pit vino dobro. Eto, dobro je to. Znači više vinar nego vinogradar. Toliko o meni. Da se vratimo na netočan, znači na ispravak netočnog navoda. Rekli ste da se Kokorići nalaze pred Vrgorcem. Ja bih kazao da se Vrgorac nalazi pred Kokorićem. Evo, atraktivnost. Da se niko ne ljuti, uz dužno poštovanje prema Vrgorčanima i Vrgorčanima. Tako da mi imamo jedno krasno etno selo, koje sam ja najveći
sudionik. Graditelj. Radio sam za moga rođaka. Šteta što je kiša, pa ne možemo... Stvarno je šteta što je kiša. Ljusak je, pa ne možemo to vidjeti. Da ne možemo, da vam ne mogu objasniti svaki detalj koji je, što je rekla Neli, s ljubavlju rađen. Kamen se može raditi samo s ljubavlju i sa osmišljenjem neki, ali da bi to radio... Ali evo vidimo ovdje, imamo ovdje, vidimo kamenja. Evo vidimo tu kamenje, tu je bilo u ruševnom stanju, ja i moj dida Anđelo smo to zajedničkim snagama radili, nije bilo lako, bilo i vakiga. Ovo ste sve napravili zajedno, tako je, to je bilo sve ruševina, onda je taj već navedeni rođak Zvonko, znači vlasnik svega ovoga, je nas, ajmo kazat, platio, mi smo radili, ja nisam radio to džabe, ali sam radio s ljubavlju, znači ovo se može napraviti samo s ljubavlju. Kamen nositi i razmišlja o njemu i osmisli ovako nešto je ljubava, nije novac ni vrijednost, znači ovo smo radili baš po duhu, ono što smo gledali cijeli život i tako. A odakle ovi predmeti sve? Predmeti su svi iz, mamo kaza, ovog našeg, reklo bi se, Kotara. Znači, Kotar, bilo, Kokorić i Ravča, svaki je nešto donirao, a ima iz Monko, to je znači većinski iz našega sela. Dakle, ovo su predmeti iz ovoga kraja, tako? Predmeti iz ovog kraja i običaja ljudi, jer u kulturi i tradiciji kulturna baština nije samo kultura visokog stupnja, nego je to život, čovjek, rad, običaj i alati svakodnevnih zadaća čovjeka, od podrumarstva, od vinogradarstva, svi oni alati što je čovjek imao prije nego što je došao stroj. Evo, i to je jedna zbirka koja se dugo prikupljala. Moram kazati da smo baš zahvaljujući etno selo Kokorići došli sa radom gospodina Zvonimira Prvana, došli i do vrlo atraktivnih i originalnih dijelova narodne nošnje. Da, koju smo vidjeli. Koja se radila i izgrađivala već jedno Meni je stvarno žao da se ne može vidjeti na snimci, pošto je kiša vani, snimateljima je onemogućeno da vide osmišljenje samog etno sela, znači tu postoje guvna, mlin za masline, staze razne, ne znam šta vam reka i... Da, kućice ove sve, jel tako? Sve to ima svoj smisao, ono baš kako je bilo nekada. Ali doćemo mi... I nema bijelog kamena, sve je kamen, svaki kamen koji je tu posljedn, to je kamen koji je nekad bio, samo je pa na ovu stranu pa ga mi vratili, znači... Kamen sivac. Da, kamen sivac. Ja bih samo pogledao ovaj krevet, vamo na ovu stranu, pa da vidimo malo, evo... Kako ćemo ga pogledati? Evo, daćemo ga već, pa ako malo izbliza, lučki. Da, evo, možemo malo sjesti. Ovo je štramac. Aha, to je štramac, evo. Ovo je štramac. Ovo je rukotvorina, i ovo su originalne tkanice koje su se radile nekad ovdje. Znači sve je to originalno. Kalački stan ima u jednoj od zbirki, tako da je to sve original. To su suknene kalcete. Evo, jedino što nam još fali nam... Original Kina. A čekajte, koliko je ovo staro? A to je 18. 19. stoljeće. U ruševnom stanju pa se je malo počislilo. A ima i kubura ovdje, vidimo, ima tu i oružja, naoružanja, noževa. Ma bešika tu. Ali ono što je vrlo značajno i što bi ja rekla za Kokoriće je 1700 i neka godina kad je opat Alberto Fortis, talijanski putopisac, došao u otkrivanje Dalmacije i koji je napisao značajnu knjigu Put po Dalmaciji, koja je svima nama u turizmu vrlo značajna i u životu za bilo koje podatke. Dakle, Alberto Fortis je putovao po Dalmaciji, napisao je knjigu Put po Dalmaciji i kad je dolazio u Zaostrog i Makarsku, on je konjima prešao planinu Rilić koja nas dijeli od Primorja i bio je gost Prži Prvanu u Kokorićima i on je pisao o vojvodi Prži Prvanu, pisao je o običajima i ako možete vidjeti na ovom ormariću, na ormaru, tu su crteži koje je crtač koji je pratio Alberta Fortisa, zacrtao narodnu nošnju, pa imamo ovdje ženu iz vrgorskog kraja i vojvodu Pržu Prvana u svojoj vojvodskoj nošnji. Evo, to je malo samo tu postavljeno kao mogućnost da se vidi. Zamijetio je djevojku prekrivena lica.
Odakle je priča da je odavde Hasanaginica. Malo se rimuje. Tako je, sad dodajemo i tu. Znači, to je, postoji mogućnost da je Hasanaginica nastala, ali tako? Tako su priče, ali Imoćani hoće to uzeti kao i sve što uzmaju sebi, misle da je nije njihovo. Ja bi intervenirala i rekla bi, Tinujević je teritorij, prostornost. Hasanaginica je teritorij i prostornost. Priča o Hasanaginici spaja Ljubuški, Vrgorac, Zagvozd, Zadvarje, Klis, Imotski. U Imotskom je ona pokopana, u Klisu je bila kod brata, u Zadvarju i Zagvozdu ona je imala svoje dvore i cijela legenda i balada Hasanaginice veže je na cijeli ovaj kraj. Dakle, to je teritorij. A s druge strane, Hasanaginica je jedna prekrasna balada koju je zapisao Alberto Fortis i koju je Goethe prezentirao cijeloj Europi, a to je bilo značajno u tom periodu jer je tad povratak prirodi i kulturi bio toliko snažan da je odjeknula i putopis i balada o Hasanaginici. I mi danas, njegujući Hasanaginicu sa svim pretpostavkama i uporištima što ona ima iz Kokorića, da, zašto ne? I gospodin Pervan to radi i doseže još jedan limit kako priča može biti zanimljiva. Super. Eto. Evo, mi smo vidjeli, nadam se da su naši gledatelji vidjeli i da smo im uspjeli približiti ovo mjesto, mali dio. Naravno, ima toga puno, to bi trebali napraviti još 4 emisije ovakve, da bi sve to, da bi sve ispričala, ali nažalost, evo, ova kiša, ovaj pljusak nas je omeo o tome da pogledamo malo i vani kako to izgleda, ali bit će prilike. Biće prilike, naravno, opet ćemo se mi vratiti ovdje kad budu ljepša vremena i snimit ćemo mi ponovo i ovaj dio, vanjski dio, kako to lijepo izgleda, ovo etno selo. Evo, puno vam hvala na ovom razgovoru, idemo malo još sjesti i evo, živjeli. I nazdraviti još jedan put. Za budućnost. Ja sam svoje popija. Ovo je odlično vino. Kako je vino? Vino je... Mali plavac. Mali plavac. O, ma super je, baš je ono autohtoni, jel tako? Autohtoni proizvod ovog kraja, jel tako? Hvala vam lijepa još jedan puta i živjeli. Hvala vama i svim gledalcima ovog programa. Živjeli. Sad smo došli ovdje gdje je ovaj ekip od našeg Tina Ujevića. Evo, baš ovako lijepo je napravljen, je li tako? Je, ovo je spomenik Tinu Ujeviću koji je napravio akademski kipar Kažimir Hraste, a kip je postavljen u Vrgorcu za 100. obljetnicu rođenja Tina Ujevića. I autor ga je postavio pod kostelom, a da je dan vidjela bi se prekrasno prostranstvo o kojemu je, gdje je, kad je noć, kad mjesec putuje, o kojemu je pisao Tin Ujević. Tako da je i prema suncu i prema mjesecu okrenut Tin Ujević pod ovom raskošnom kostelom. Evo nam ga s nama. Evo, Tin Ujević, dakle u Tinovom gradu, u Vrgorcu. Evo, spomenik Tinu Ujeviću. Kornelija, evo sad ste me doveli na jedno lijepo, fino mjesto. Gdje smo to došli? Mi smo došli na kraju večeri u restoran Portal gdje je jedan vrlo krasan i ugodan ambijent koji će nam ispričati jednu pričicu u kojoj ćemo mi svi uživati prije našeg rastanka. Pa u restoranu Portal pripremili smo i dočekat će nas klapa, ženska klapa, a isto tako upoznat ćemo se sa vrgoračkim vinima. Čekaju nas krasni ljudi koji o tome najbolje znaju. A čuo sam da se ženska klapa, evo čujem negdje tamo pjevaju u pozadini, jel tako? Da se zove Kolajna, jel? Kolajna. To je iz Vrgorca klapa, jel? Tako je, to je priča koja je vezana još jedan put s našim Tinom Ujevićem, po njegovoj famoznoj poeziji, po njegovoj kolajni. Evo, mi imamo nisku naših ženskih glasova. Ajmo da vidimo ko nas onda tu čeka. Evo, da vidimo, da vidimo gospodu koja nas čeka. Dobra večer. Dobra večer. Evo ovako, bit će mi veliko zadovoljstvo predstaviti vam voditelja portala, gospodina Davora Krmpotića. Drago mi je. Tako je.
i gospodina Veljka Mladena Katića, glavnog enologa vinarije Vrgorac. Pa ja smatram da će nam oni nešto najbolje znati reći i o ovom prostoru i o vinima Vrgorca. Pa evo ja ću biti slobodna. Može, evo tu ćemo mi malo ovako čakulati, što bi se reklo na naši dalmatinski, ovako malo pa da porazgovaramo. Evo, imam lijepi osjećaj kad sam ušao ovdje, jedno fino, lijepo mjesto, a ovako kad se pogotovo pjeva, to daje još jednu dimenziju. Evo, recite nam o samome mjestu, koliko već dugo ovo radi? Pa restoran Portal je otvoren već 3 godine, ja? I ovdje se baziramo isključivo na domaću kuhinju, znači na domaće proizvode, radimo najviše znači, sa domaćim lokalnim stanovništvom, da imamo znači, od domaćih pomodora, od krumpira, rajčice i svega ostalog, pa isto tako janjetina, peka, znači klasičnih naših domaćih stvari. I to razvijamo znači sa nekakvim dodatnim sadržajima, ne isto tako znači tokom sezone, da imamo znači neke od suvenira koje ovdje znači radimo, od isto tako lokalnih ljudi koje imaju sve rukotvorine, do ponude koje to sve to uklapamo znači sa onim domaćim vinima i njih prvenstveno uvijek istačemo i predstavljamo kao znači najbolje što imamo znači u ovom kraju. Evo ja sam ovdje u Vrgovcu primijetio. Najprije su me gospođa Kornelija nas je odvela i u etno selo, pa zatim ove kućne domaćinstva, je li tako? Tako je. Sve smo to vidjeli nekako ovako ekološki lijepo upakirano. Evo i vi vidimo ovdje nudite isto tako dosta toga ekološkog, je li tako? Domaćega. Da. To je baš nešto što nema baš svugdje za vidjeti. Pa baziramo se isključivo na tim proizvodima, znači da isključivo imamo ono svježe, ono što je danas i trend u svjetskoj gastronomiji, znači da koristiš ono od farme na stol, jel? I mi se trudimo da to maksimalno bude u tom smislu, jel? Evo recite me kako je recimo ljeti ponuda, dolazili turisti? Da, ima dosta znači turista koji su ovdje u prolazu, pošto smo mi ovdje na prometnici, prema Hercegovini i tako, prema Dubrovniku i Splitu, za druge strane Makarska, i oni su oduševljeni, znači, zato što ima jedan pristup, znači, unutrašnjosti koja je nešto drugačije nego na obali. To je jako bitno, da. Znači, to izgleda nekakva, znači, drugačija atmosfera, Dalmatinske Zagore, znači, ovo je svako drvo i kamen u tom stilu, znači, ovdje imamo, znači, specijaliteta od domaćih sireva, A što turisti traže najviše, baš to, ono, domaću hranu, jel tako? Pa s tim ih mi oduševimo, znači, mi predstavljamo, znači, ono gdje znamo gdje smo odlični, ono što je najbolje, ne? Dakle, domaći proizvod je domaći proizvod, tako? Jasno. Mi to uplemenjujemo sa novim stvarima, s novim idejama, znači radimo od domaćih kruh, obavezan je recimo svakodnevna stvar koju mi radimo ovdje, svježi pršut, znači domaći pršut, domaći sir, od domaćeg ulja, znači sve u principu ovo što bi rekli odavde. Ja vas još moram pitati nešto, otkud ima Portal? Pa Portal kao portal ulazi, znači ovako, znači kao dobrodošlica u sam, mi smo točno na ulazu u Vrgorac, pa je to Dakle, samo ono portal, mora se proći kroz ovo, mora se proći. Odlično, pa preko ljeta vidimo ovdje sigurno imate i terasu, je li tako, radi? Da, terasa odlična, velika terasa vani, znači imamo roštilj, imamo znači pečenje gdje radimo, znači janjetinu kao specijalitet, domaće peke, svakodnevno je tako. Domaće peke i to je nešto, eto, jedva čekam malo sjesti da probamo te vaše specijalitete. Evo, hvala vam lijepa. Ja ću evo samo do gospodina da malo se pozabavimo ovim vinima. Evo, naš snimatelj Zlatko će malo doći pa će malo pogledati snimiti ova vina. Ovo su vina koja, evo, potječu iz ovoga kraja, je tako? Evo, vi kao stručnjak mi recite malo kakva su ovo vina. Evo, pišu sve kvalitetna vina. Mi se inače nalazimo u području grada Vrgorca koji je bogat sa vinima. Prvo je bogat sa lozom, što je najbitnije. Ovo područje ima negdje oko 10 miliona čokota vinove loze i ta količina nam daje i omogućava da pripremimo vina koja su dobra, ajmo reći, za sva vrste jela, od ribe, mesa i tako dalje. Evo, možete nam malo reći od ovim što su ovdje izložena vina? Se nalazi vino Merlot Barik. To je vino koje je bogato ekstraktom, bogato je i u priči, ja bih rekao i u ustima. Tako da ta vina koja proizvodi vinarija Vrgorac, a puni se u vinoplodu Šibenik, su zastupljena po cijelom našem tržištu, a ta količina koja je često puta i ograničena, jer je
Merlot, loza koja je introducirana prije 40 godina u naše krajeve, ali je dobila jedan areal, izborila se za jedan prostor na našem području i od njih dobivamo vrhunska vina, kao što je Merlot, Cabernet. Evo tu imamo Cabernet koji je također vrhunsko vino. Jednom prilikom smo imali, ovdje nemamo, Carlot koji je bila mješavina 50% Merlota, 50% Carlota. Izvrsno je bilo vino koje je posebno pristajalo uz naš kozji sir koji je poznat u ovim krajevima i meso, inače Vrgorac poznati ima jaku mesnu industriju. Znači ovo su suha vina, ili tako? Da, ovdje imamo sve suha, ovdje imamo Faust i evo tu sam prije spomenuo Carlot, također vrhunska vina, ali imamo i nešto blaža vina, to je Rosé, koje je vino jako lijepo sa jednom, ja bih rekao, blistavom ružičastom bojom i imamo naša bijela vrgoračka crna, bijela vina koja su jako pristaju uz laganija jela, a često su i mogu se koristiti i u gemištima i u kombinacijama sa ja bih rekao i običnom vodom. Kao bevando, Tu na kraju imamo mlado vino koje se proizvode svake godine u ovo doba godine sa određenim količinom punjenja i koje se je pokazalo jako dobro, bogato je u kiselinama, u izdašnosti i taka svježa mlada vina najčešće potrošači kad dođu u ovaj kraj svi fale posebno. Ako bi govorili o vinima vinarije, a momentalno govorimo, to su vina koja su potiču svi iz naših krajeva, tu grožđe nigdje se ne kupuje, niti se dolazi. Mi možemo govoriti o intenzivnom proizvodnji i možemo govoriti o ekstenzivnom. Zašto govorim o ekstenzivnom? Ekstenzivna proizvodnja je ta koja nam daje takozvano ekološki proizvod, gdje u jednom dijelu našega grada imamo područja koja se isključivo radu tim ekstenzivnim, gdje jako puno ulagamo živog ljudskog rada koji je skup, treba naći interesa u tom svemu, ali dobivamo vrhunska vina koja su blagotvorno, ja rekao, djeluju na osjetljivo čovjeka i na zdravlje čovjeka. A recite mi, evo, što daje to baš, evo, da li je to zemlja, da su ovo područje obiluje toliko, evo, ovi bogato vinima i tako grožđe? Pa ovdje je duga tradicija vina i jedan dio tih vina koji sada, ja bih rekao, momentalno nemamo tu, to su naša autohtona vina od crnih, odnosno od crvenih, to su bili Trnak, pa smo imali Plavinu, pa smo imali Vranac. To je jedna sorta koja je davno introducirana u ove krajeve, ali poprimila je karakteristike vade klimatom i pedološkim, poprimila karakteristike jedne, možda čak je došlo vrijeme da i neko ime ta može. Nema onaj karakteristike Vranca iz kraja koji je ta loza došla. A evo, recite nam, što ćemo mi večeras, što nam preporučujete da bi mi popili evo poslije večere ove? Pa, zavisno o jelu, jel' tako? O jelu, ali evo. Ja bih vam preporučio da kušate mlado vino. Mlado stolno vino, da. Ako neko pije bijelo, imamo ovo vrgoračko bijelo, imamo roze, koji je inače naš kraj poznat po opolima vina. Uvijek je to bilo opol i to su sad roza vina koja nose takvi naziv, ali su ja bih rekao vrlo lagana, vrlo prijazna i
lagano djeluju na osjete na Ujutro čovjeka. ne boli glava ujutro. Najmanje. Možete bez to sigurno. To je sigurno da je tako. Pa ništa, evo, onda nećemo pogriješiti bilo koje da uzmemo, je li tako? Ne. Znači od ovih svih, eto, mi ćemo jednu bocu ovako staviti sa strane pa idemo... Ali obavezno kušajte ovo sve uza sir, koziji sir. Uza sir, jel? Evo, ništa, uzimamo roze za stol, ja i kamerman i idemo. Može. Eto, hvala vam puno i dobar tek. Hvala. Sinoćka sam ti proša, mimo te bile dvore vidim te dušo mare, vidim te dušo mare, ti s drugim govoriš, vidim te dušo mare, ti s drugim govoriš, drugom si ružu dala, u znak ljubavi svoje riči si rekla ove, riči si rekla ove, da za mene mariš, riči si rekla ove, da za mene mariš, evo ti prstem vraćam, čas si mi udar dala na njem, ti mala fala, na njem ti mala fala, ljubav je pristala, na njem ti mala fala, ljubav je pristala. Prije ćeš vidit dušo, ti more ribu smeće, a srce moje neće, a srce moje neće za tvojim proplakat, a srce moje neće za tvojim proplakat. Bravo. Oho, 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 oho. Kroz raznože i pokrdem docu, sa tovarom trcat na svu forcu, sa tovarom trcat na svu forcu. Po prašini vaja mi se lase, kopita se i gošicu pase, kopita se i gošicu pase. Lipo ti je živit u Morkanu, brat gošicu i davat tovaru, brat gošicu i davat tovaru. Ha 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 Jabuka je moja.
tiri donda, tiri donda, tiri donda, mala bonda, tiri 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 donda. Tarandine, majko droge, tvoje su nismokve droge, tiri donda, mala bonda, tiri 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 donda. U kućicu, na Gošicu, u kućicu sve to pošonda, tiri donda, mala bonda, tiri 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 donda. To je vidir, lako spartoš, ko od gušta smokve hvasto, tiri donda, mola bonda, tiri 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 donda. Tiri donda, tiri donda, tiri donda, tiri donda, tiri donda, mola bonda, tiri 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 donda. Tarandine, majko droge, tvoje su smokve droge, tiri donda, mola bonda, tiri 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 donda. Tiri 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 donda, tiri donda, tiri 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 donda, tiri 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 donda. Majka Mariko se plela, anđele moj, jablane moj. Majka Mariko se plela, anđele moj, jablane moj. Letučko se govorila, anđele moj, jablane moj. Letučko se govorila, anđele moj, jablane moj. Ne id mare u to kolo, anđele moj, jablane moj. Ne id mare u to kolo, anđele moj, jablane moj. U kolu je mlada momče, anđele moj, jablane moj. U kolu je mlado momče, anđele moj, jablane moj. On će tebe obljubiti, anđele moj, jablane moj. On će tebe obljubiti, anđele moj, jablane moj. Obljubiti, ostaviti, anđele moj, jablane moj. Obljubiti, ostaviti, anđele moj, jablane moj. I došli smo do kraja, je li tako? Dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije moje skitnje, 106. po redu. Ovaj puta bili smo u Vrgorcu i vidjeli ste kako je bilo danas lijepo biti u Vrgorcu i što smo sve vidjeli. Evo, hoćete nam reći, Kornelija, koje smo kudove vidjeli večeras? Večera smo vidjeli kud Dusina i kud Vrgoračka krajina, pjevala nam je Klapa Kolajna, a sve ono Prekrasno. što ljudi rade i proizvode, tu smo vidjeli samo jedan mali segment. I etno selo smo vidjeli. Tako je, vidjeli smo etno selo i vidjeli smo u suštini jedan segment kulturne baštine koja govori o čovjeku, njegovom radu i životu. Ali sve ono što se tiče kulturne baštine, materijalne baštine, to ćemo ostaviti za drugi put jer nije ovdje sve. Tako je, i evo ovdje u ovom lijepom restoranu
restoranu. Da, i na kraju smo se zadržali i malo zabavili u restoranu Portal. Jeli smo, pili smo i pivali smo. Odlično. I nadam se da nećemo biti jedini. Dođite jer ovdje je sve prirodno, dobro i po tradiciji. Odlično, hvala vam puno. Ja se zahvaljujem i drago mi je što sam bio vaš gost ovdje u Vrgorcu i naravno naši gledatelji su imali priliku vidjeti jednu lijepu i veselu atmosferu ovdje. Drago mi je da ste nas gledali i autocesta se završava baš do Vrgorca. Trenutno. Dođite nam u svakom slučaju. Dođite u Tinov grad. Eto, čuli ste, još jedan puta lijepi pozdrav iz Vrgorca, doviđenja, do idućih mojih skitnji iz nekog drugog mjesta. Boželja, bog! Ćao! Proklet bi